Salut, qui te mande yon bagay, qui denye fois ou te fe yon ti mache, jis puteto? Ou sonje jan li te santi? Mwen pa pale de kouri al travay, ni kouri al fe komisyon. Ap pale de yon mache kote ou pa presse, kote ou ka respire epi jwi momanan. Mwen vle di yon vre mache deo, kote ou ka santi vanan sou figi ou, tan des oiseaux yo chante, epi kite l'esprit ou relax. Se tanko yon ti vakans puteto, même si se selman pou kek minute. Le ou mache, ou bay tet, ou yon chance, pou respire pi fon, pou kit tout chay jounen andeye ou, epi ou santi ou pi calme. Mache ka semble simple, men kwem, li jen an pil povwa. Li se yon nan pi bon form exercice ki existe, epi li accessible pou tout moun. Just 30 minutes pa jou ka chanje la vi ou. Seriezman, ou pa bezwen tout 30 minutes lana mentan, ou ka divise li, en 3 parties 10 minutes, si sa pi facile po o. Li ka bese tensiono, ede balance siko, epi kenbe ke ou fo. Mache ede tou ak sikilasyon san, epi li ka diminye risk, po ou fe maladi, ke ak diabet. Ou pa bezwen yon abonnement gym an penpan, o swa soulye che, jis soti devan poto epi komanse deplase. Mache se exercice ki pi naturel, epi li pa mande oken ekipman espesyal. Kounye a, an pale serye. Nou tout jen an pil bagay sou tet nou, men sante pa katan. Si ou pa pran soen teto, ki es ki pral feli pou ou? Nan kominota yishen nou an, nou kon travay di. Nou toujou apede lot moun, ap chèche pi bon pou fan mi nou. Men pa vwa, nou bliye pran soen tet nou. Nou mette bezwen nou yo deye, epi nou bliye ke sante se pi gwo riches. Mache se yon kado ou ka fe teto, epi li pa koute anyen. Ou pa bezwen depanse la jan, ou pa bezwen planify an pil, selman mette soulye ou epi soti. Li e de kombate stres, netwaye l'esprit ou, e men ameliore ime ou. Le ou mache, ou ka reflechi, ou ka medite, oswa ou ka jijwi silans lan. Ou jam rimek jan yon bon mache, fe ou santi ou pi leje. Se tankou tout chay, ou yo vin pi fasil pou pote. Se ko ou ka premesye ou. Chak pa ou fe, se yon investisman nan sante ou ak bieneto. Fe mache tounen yon abitit chak jo, mem si se selman pou kek minute. Ou pralwe diferans lan. An fe mache tounen yon abitid. Se pa selman pou sante fizik, men tou pou la pe interye ak ke kontan. Pran yon zanmi, invite fanmi ou, oswa jisjwi yon titan tranquil pou konto. Mache ansam ka renforce relasyon, epi mache pou konto ka ede tan devwa interye ou. Mache al nan mache al l'eglize, mache nan katye ou. Chak pa konte, chak ti deplasman se yon opotinite pou pran soen teto. Epi devin kisa, ou pral domi pi bien nan mitan lanwit. Zo ou pral vin pi fo, epi ou pral jem plis enerji pou abode jounen ou. Mache ede ou kembe balance, epi li bon pou